Umugoroba mwiza bakunze b'Indondo TV ndetse na Tuzarutsinda TV turabasuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye. Ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanjye aho tugiye kuba tuganira ku bivugwa mu misozi y'iwacu miremire. Bwana munyamakuru wiriwe neza? Mwiriwe neza, amakuru mwirwanye? Twiriwe neza ni amahoro. Watangira utubwira amakuru yo mu karere k'iwacu ko kiriwe? Turaza kuba tuganira kuri byinshi ariko ngira ngo utangira utubwira ku makuru yo mu karere k'iwacu ko kiriwe kuri uyu munsi wa none. Murakoze cyane, reka tube twabwira abakunzi bacu badukurikiranye badukunda baherereye hirya no hino ku isi, tubabwira uko umutekano wifashe, uko bihagaze mu misozi miremire y'umurenge muri Kivu y'Amajepfo. Hakomeje kugenda hagaragara umutekano muke bwo koresha leta ya Kinshasa ikomeje kugenda ishakisha kwigarurira Minembwe ariko bikaba byarayinaniye. Ukwezi kurashize bagwana intambara ubudasiba umunsi ku wundi bakoresha ibitero byo mu kirere ndetse no ku butaka, ariko ntibabashe kugera ku cyo bifuza cyangwa se ku cyo bashaka kugeraho. Rero kuri uyu munsi wa none reka tube twahera ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo hiriwe imirwano burira za Mikenke, naho uyu munsi mu bice bya Mikenke hirimo nk'agahenge, ariko adu yaracari mu Mikenke mu bice bimwe, abacu nabo baracari mu bindi. Urumva bakomeje kugenda bahangana barebana, isaha n'isaha mu by'ukuri ko baragenda bakozanyaho bagenda barasa, nubwo leta ya Kinshasa igenda isheringa ibitwaro byabo kuri twigwanaho ikabasubiza nk'uko bikwiriye. Rero ibice bya Mikenke uko byifashe, adu yaracari mu bice bimwe n'abacu baracari mu bindi, ariko isaha n'isaha adu yarashobora gukwitwa agasubizwayo iyo ava aturuka, nk'uko n'ubundi biriya bice baherereyemo ni mu birindiro bya twigwana n'ubundi yari isanzwe irindira abaturage umutekano bahereye muri iriya bice, ariko barahageze bahungabanya umutekano w'abaturage, bica abaturage bahunga kari agace. Ariko kuri ubu ngubu nuko Mikenke ikirimo aduyi, n'abacu nabo bakirimo, urumva barayisangiye bose, nta barabasha kwirukana abandi muri makeya. Naho mu Minembwe naho uyu munsi ibice byinshi byirimo agahenge, usibye za Gakenke no hejuru hari ahantu hari hamaze kwigarurirwa n'umwanzi, ariko abacu baza kwita umwanzi bamusubiza inyuma ku munsi wa none. Urumva hari ibice byinshi byari byaramaze kwigarurwa n'umwanzi, ariko abacu baje kurirwa amahirwe kugira ngo babe babisubiza inyuma. Naho za Mutunda no hejuru za Karingi adu yaracahari, za Bicumbi adu yaracahari, ahantu umwanzi babaye nk'abamusubiza inyuma. Ni no hejuru za Gakenke aho umwanzi yari yaje, n'ubundi yaramaze kuhafata. Ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bakomeje kongerayo imbaraga nyinshi mu rwego gushakisha kwigarurira au plateau, nk'uko ari izabafasha kugenda bahangana mu rugamba rwose bakomeje kugenda bahanganamo na AFC/M23. Rero no gufata au plateau mu misozi miremire y'umurenge ngo bizaborohera kugenda bigarura ibindi bice byinshi bigenzurwa na AFC/M23. Niyo mpamvu au plateau cyane rero bashoyemo imbaraga nyinshi, nubwo za Masisi naho hari intambara, ariko cyane cyane ubu ngubu imbaraga nyinshi bazishoye muri au plateau, bakeneye kuzifatisha ibibuga by'indege za Mikenke na Minembwe, kugenda bibafasha bafata amasasu bagenda badvasinga mu bindi bice byinshi baja kurasa AFC mu bice bya Plaine, batibuka ino hejuru mu misozi ya za Uvira, ariko bamaze gufata neza ho plateau bagatibuka za Kaziba bakomeza muri Mushasha wa Plaine. Ariko cyane cyane ahantu bagendere ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka ni ugufata ho plateau gusa, nubwo bitaborohera cyangwa se nubwo amaduni n'intere za Sarambwe atabahaye umwanya wo kuhafata nk'uko babishaka, nk'uko babyifuza. Hariya baharunze ibihumbi by'ingabo nyinshi, ariko kubera yuko hari abasore n'ubundi bazi cyo gukora, bibatangaje n'ubundi kubona ngo kugeza kuri uyu munsi wa none Minembwe ntirafatwa. Urebye ubwinshi buri bw'ingabo za leta ya Kinshasa burarenze, bafite ubwinshi buruta ubwacu, bafite n'ubushobozi buruta ubwacu, ariko kuba hatarafatwa mu by'ukuri ni amagambo abiri. Icyambere n'Imana iza akarengane kacu itemera yuko tuzarimburwa, itemera yuko tuzakorerwa jenoside. Imana yagiye ibana natwe muri myaka yose tukomeje kugenda duhangana n'ingabo nyinshi ziturusha ubwinshi, ziturusha n'ubushobozi. Icyakabi n'ubundi ni abasore bavuze yuko batazatererana gakondo yabo, cyangwa se bavuze ko batazatererana ababyeyi babo mu gihe ababyeyi babo bashaka kwicwa. Bavuga ati tuzabana nabo dukomeze tubagwanirire. Rero kuri uyu munsi kuba Minembwe ikiriho ni ibitangaza by'Imana, kuko hashowe imbaraga nyinshi n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Gusa Minembwe yo iracugajwe n'ibitero byinshi, ariko turizera yuko kuba kugeza kuri uyu munsi wa Minembwe itarafatwa, biriya bitero bikiri mu nkengero za Minembwe bishobora kugenda bisubizwayo. Urakoze cyane bwana munyamakuru, ngira ngo nkubazeho gatoya kuri ibi bibazo by'intambara bikomeje kuba hariya misozi y'iwacu. Ariko se ibi bitero za FARDC hari icyo bizatanga, kuko umugambi wabo nabonye bisa nkaho bashaka kwigarurira iriya misozi iwacu, mu misozi miremire muri Minembwe. Uyu mugambi wa leta ya Kinshasa urabona uzagerwaho, cyangwa se niba naramuka banawugezeho bazarinda abaturage nk'uko bisanzwe, cyangwa se n'ibizahindi byabo n'ubundi bazakomeza barenganya abaturage, bakomeze banabicuruza?
Murakoze cyane. Umugambi wa leta ya Kinshasa umaze iminsi utegurwa bavuga ngo bafate Minembwe bice abanyamulenge batwangaze badusubize i Rwanda. Nk'uko n'abasirikare bakomeje kugenda bahangana MDP baravyivugira, ni abantu bagenda bagwana begeranye mu gihe twigwana ibategambuje nk'uko batanganya ubwinshi, bakavuga ati uko mwabigenza kose tuzabirukana kandi tuzabasubiza iwanyu i Rwanda. Urumva umugambi wa leta ya Kinshasa ntabwo ari ukuzana umutekano abaturage, ni ugushakisha kudusenya no kudusubiza cyangwa se no kudutwara mu gihugu kitari icyacu, batwitirira ko ari icyacu kandi kitari icyacu, kuko Kongo ni iyacu tuyimazemo imyaka n'imyaka. Bavuga yuko tuzasubira iwacu i Rwanda, iwacu si i Rwanda, iwacu ni muri Kongo. Murumva ko imigambi bari gutegura aho ngaho ntabwo ari ukuvuga ngo kurinda umutekano, ahubwo ni ugushakisha kudusenya no kudutwara imahanga, bavuga ko ari iwacu kandi atari iwacu. Rero naho ku bijyanye n'umutekano ko bashika bakarindira abaturage umutekano, ibyo ntibiriho, kuko n'imihana bagiye bageramo bagasanga abasaza bananiye guhunga bagiye babica. Ni ibigaragaza yuko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa nta mugambi n'umwe bafite wo kuzafata Minembwe ngo bagarure amahoro mu baturage bose, bazane ubwisanzure mu baturage. Niyo mpamvu n'Imana itemera yuko bayifata, ni ukubera yuko izi migambi yayo yuko ari ugushika bakica bari abaturage bakatwangaza badukura muri gakondo yacu. Niyo mpamvu bagaragaza ino minsi yose kandi bafite imbaraga, bafite ibitero byo mu kirere n'ibyo ku butaka n'imbunda zirasa kure, ariko ntibabigereho. Ni ukubera yuko Imana izi neza umugambi wabo ko ari ugushika bagafata Minembwe bakica abaturage ndetse bakanabangaza. Murakoze cyane bwana abanyamakuru kuri aya makuru meza tugejejeho. Ngira ngo reka dukomereze muri Sange. Iyi ntambara, hari imirwano ishobora kuba yagaragaye kuri uyu munsi wa none hariya muri Sange. Hari ico waba uyiziho imirwano yabaye kuri uyu munsi wa none hariya muri Sange? Uyu munsi amakuru aturuka mu kibaya cya Rusizi aremeza yuko habaye imirwano ikomeye yaje guhuza uruhande rwa leta ya Kinshasa n'abafatikanyije za FDLR zikomeje gushakisha gufatikanya n'ubundi na za P5 guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, nk'uko hari FDLR na za P5 bahari kugira ngo bafashe ubutegetsi bwa Kinshasa hamwe na Gitega nabo bazabafashe guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Niyo mpamvu bakomeza kugenda bafatanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa umunsi kundi. Rero ikoresha leta ya Kinshasa irimo FDLR, Imbonerakure ndetse na za Angola n'ibindi bihugu byinshi bashigikiye baje kugaba ibitero ku birindiro bya AFC/M23, ariko biza kurangira AFC/M23 ibarashe cyane mu gihe yari imaze kwigarura ibice byinshi ibikuramo leta ndetse inafata n'ahandi leta yari iri. Ibi ngibi byaje kwemeza n'abaturage bahereye muri ya bice bavuga yuko mu by'ukuri hatageze igihinduka, ibice byinshi bishobora kwigarirwa na AFC/M23 kuko yagaragaje imbaraga zidasanzwe mu rugamba rwatangije saa sita z'uyu munsi ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2026. Rero ahangaha haje kuba imirwano ikomeye yaje guhuza uruhande rwa leta ya Kinshasa na AFC/M23, mu gihe uruhande rwa leta ya Kinshasa baje gushotora ku birindiro bya AFC/M23, ariko biza kurangira AFC/M23 ibiruka ndetse ikabakura no mu bice byayo birimo. Abaturage bavuga yuko hagaragaje urugamba rutoshe bumvikanye nk'amakompara aremereye burinze bw'Iraki, humvikanamo amasasu. Ntituramenya amatokeyo neza, ariko ejo tuzaza kubaheza amatokeyo uko bizaba byifashe ku rugamba rwabereye muri Sange. Gusa abaturage bavuze yuko AFC/M23 yagaragaje imbaraga nyinshi mu gihe yirukanye FARDC ndetse ikabakura no mu birindiro byabo bari barimo. Murakoze cyane bwana munyamakuru. Ngira ngo reka dukomereze i Kinshasa, aho byagaragaye Kongoro cyangwa se umujyanama wa perezida Felix Tshisekedi niko yitwa, ngira ngo zanashoboka ko rero tubizi neza, agaragara yapfunguje abana bari baravuye muri Twirwaneho, bari barafunzwe, abasore b'abanyamurenge bari barafunzwe bazira ko bakoranaga na Twirwaneho. Biriya bishatse kuvuga iki, bisobanuye iki kuri uriya mugabo? Mu by'ukuri Kongoro twaje gutahura tuza kumenya ko atari umujyanama, ahubwo ni umuntu ufite inyungu ziwe akomeje kugenda aharanira ku giti ciwe, inyungu ziwe za politike. Mu by'ukuri bari abana nibo yabafungishije za Uvira, mu gihe ari abasore bari biviriye imurenge n'abarimu n'abana afunze, bari bazindutse nk'ibisanzwe, ariko bakaza gufatwa na Kongoro abashinja yuko ari Twirwaneho, yuko ngo bagiye bigwanaho. Aragenda arabafungisha abata mu gihome. Amaze kubata mu gihome, ibinyamakuru byinshi turamagana tuvuga yuko Kongoro yicishije abana, afungisha abana b'abanyamurenge nibaga nico baba bari ku mutwe wa Kongoro, kuko nabafungishe mu gihe bari biviriye ruguru mu misozi batembereye Mushasha, hari byari bajanye, ariko n'ubundi baza gufatwa n'umugabo Kongoro abashira muri prison. Ibi ngibi byaje kwamaganwa n'abanyamurenge benshi batuye mu bice byinshi bitandukanye, bamagana umugambi w'umugabo wo gufungisha abana bangana kuriya abaziza ubusa kandi ari ukabarenge uri muri leta
leta ukorera muri leta kubera yuko ari umukinnyi kimwe n'abandi ntiyagize impuhwe zo kuvuga ngo bafungishe bari bamazemo iminsi itari mike y'amezi atari makeya rero kuba kuri uyu munsi wa none yagaragaje yabafunguje akaja kwifotozanya nabo mu by'ukuri abantu ntibabyishimire cyane kuko n'ubundi ntacyo yari yabafungiye bari bazira akarengane ahubwo aya mezi yose yari amaze bafunze akwiriye kuyakira imbabazi kuko bari bafunzwe bwa kongoro kuba yabafunguye ntaco bari bazize mu by'ukuri n'ubundi icyaha yakoze cyo kuvuga ngo bafungishe n'amezi yose bari bamaze muri prison bakubitwa batotezwa ntabwo twamukomera amashi ntabwo twamushimira gusa icyo dushima Imana turashima Imana yuko abana bavuye muri prison Imana yakoze imirimo bakavamo naho kubwurira mugabe nta kintu n'umwe twamushimira kubera yuko niba bafungishije kandi abaziza ubusa mu by'ukuri nubwo umuntu yarengana isaha imwe aho kajya karengana umuntu ntaza kwibagirwa no kuvuga ngo umaze amezi arenga 6 muri prison nta kintu na kimwe wishinja uzi yuko wakoze kiriya cyaha mu by'ukuri ntabwo kicava mu mitima y'abantu tuzahora tumenya yuko Kongoro yigeze gufungisha abana kandi abaziza ubusa nayo rero dukuja kwifotoza no kugira ngo abanyamurenge bamukomera amashi babone yuko ari umuntu mwiza ariko yabafungishe nta kosa rimwe bakoze amezi yose bari bamaze muri prison ahubwo twamaze ndetse niki bari bazize wabazizaga iki nta kintu bamwe bakoshe n'abarimu n'abana afunze bari bazindutse kimwe n'abandi aho kubera yuko Kongora inyungu zibashakisha batereka mbafunge zoze kubafunguza noneho agaragaza igikundiro abanyamurenge bamukunde yigarura imitima yabo yerekane yuko ari umuntu mwiza wagize uruhare mu kubafunguza rero ni wari ufite urufunguzo nawe abafungishije no kubafunguza n'ubundi bizari mu maboko yiwe yari kugenda akavuga ati abantu nabajije ubusa none ni mubareke igihe kirageze rero kuri uyu munsi wa none ico dushimana gusa nuko bafunguwe naho kubwa Kongoro nta kintu twamushimira kuko niwe bafungishije. Urakoze cyane reka dusoreze amakuru yacanga dushimira abakunzi bacu dutega amatwi kubuke nuko bwije tubabwira ngo mukomeze mukore subscribe kuri channel yacu cyangwa se kuri televiziyo zacu zombi Tuzarutsinda TV ndetse n'Indondo TVN mukomeze munogerwe n'ibiganiro tubategurira umunsi ku wundi amakuru yacu nakagaruka murakoze cyane.